potong sungguh dia pe di haroro nami mendapat tolak kerajai. Besar 10 juta mah raja nami nabui sebau kami. So ini manungain akar raja nami nabui pasal kami butima. Nggak tuh deh. Wah kira-kira. Pos maruha murak kerja nami. 2 hari na mangiu sa jumpa kana uli na dinggan. Ubal ka siya ni boy pasato nami maradupo kamu ka tulang nami. Jadi gabi mas orason natung na gabi berung warno. Alay mang buhape. Hawi dulu bang kita masuk kita haduan. Ape ni pahata tonggo. Karena non ni anna bukan nami. Pala jadi maperwa jadi songno ala sulang kahop dus marohat ate tulang bahon ate bilang nerang pagkatipit yang utari ate nani Kamu jorok. Raja ni ulay na parang giham. itulah